نقري مسخ غري علو خبري مسخ غري علو خبري سلام تخاتلتنا نايز channel كما تكونوا سناي كتكونوا ناي وتر من يوتيو كم وتر لومون نخلنا كمهرنا كنكحنا نزغل اقدس زبلكم زيناتات حيزلكم قريبا لغو لو من ريوم بعار ناي عالمنا فلاتاتن مهوراتن ليقاونتن هبتاماتن زبحال هاجرات ابناي حدغنيا مدرخنا عالمنا كوزدوا خلو كنرينا اكن كاب جيغاخات ماهيركا نت ነገር ክትዕርዮም ፍታን መመሊስካ ዳብሊንግ ዳውን ብሎ መመሊስካ ነቲ ጌጋ ወይ ነቲ ዝደጋጠመ መመሊስካ ክትደጋግሞ ክትፍትን ከለኻ ካብዚኣቶም እንታይ ክንምሃር ንኽእል ብሓዊ ፀወታ ይለየለኹ ስለዚ እዛ ቪድዮ እዚኣ ብዙሕ ትሕዝቶይ ክህልዋ ኣብ ማእከል ሓዊ ኣብ ዩክሬን ናብ ኬቭ መራሕቲ ናይ ኤውሮፓን G7ን ናብኡ ከይዶም ነይሮም ንምንታይ እቲ ዕላማ ፅኒሕ ኢልና ክንሪኦ ኢና እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን راشا بذكرتات زاب كما يكون تاتلا أوروبا دم كما يكون تاتلا بقطبة بوتهدرا وعقمي ذكرتات زنابي كخيد غل تايخت مفتاح خون زغل كن رينا كابافهم كن سمعينا مسوس تهاز مسنا أمريكا مسكوت تباس تهاز أب مودا تدما نا إيرترا كوداي كيرنا كن مدينا لايك مقبار سبورت مقبار نا إنجليش تحسوتات قليو أبدرار فور أفريكا لكم تنت دليون ونس حفولي نا هنجينا بتا Kandarsti naizi kunatat kariada lok atie. What's going on? This is DW News, live from Berlin. It's been 2 years since war returned to Europe. Along with its allies, Ukraine marks the first day of Russia's full-scale invasion. So, new pledges of support continue, bringing more hope. President Zelensky says his country is definitely stronger now than back then. Leaders of the G7. So, انتظر لنا مرحتي ناي G7 هجرات. at least يعني أوروبا كمون كندا والمتيلو كلاتهم نابتينا وجبوتا كيف رسكة تمنا يوكرين بمخاد نتكونتات بتدقاقامي ناب كيف قدخلو سلامكم زي كونس نوجه مليسنا كان حجزنا نزا وجه مليس خمس قتل كنجبرينا زبل علامايو كل التعامات أغطيرو لنا بسالسة عمتي بقاسالو كاب كل التعامات نلعلي جزين تايك وهابكا نسلام زي تفتنو المدرخ كان تايو إذا تعبيد كان أبي خمسون تا يوكرين تاي كم تمثل صنع هلا كريكم يا بزوانتي حدش تفوتج متعلو أبكل تعمت أبي أبتع مالو كندي عنوة تريد والو بكل من قد كرينا زي انتاي خطوتين من تاي العماي كرينا. 7 group of nations say they'll support Ukraine as long as it takes in its war against Russia. It's the second anniversary of the full-scale invasion. To mark the somber day, Western leaders joined Ukrainian President Volodymyr Zelensky in the place where one of the first battles took place. Friends are greeted at the Antonov airfield near Kyiv. On February 24th, 2022, Russian airborne forces attacked this airport. At the time, many thought Russia would capture Kyiv. But after a month and a half of Ukrainian resistance, Putin withdrew his forces from the area. Look at the distraction. As the distraction is the abziz waridu zollo anwat nish tekfal ka bahr bic alfayu natahagar waridu zollo anwat buzuhat kilatat kam zulowin dagma in Ukraine mehnas كقاطم ديو كتهنس كسرح حلاديو مخنياتهم زركاب كجنزبك أبتوج أنت تتقيم كارلو نلمعات كابين تخاطب تزبي سافوكيت وكا تنهجراتنا معربة وعالم أغلوص أبي بولو تزبي من نابروناتو يتنكفسلو زلو نتكوناتنا يوكرين زد قفو تزبيو وطبعا بكني زلو مرحنة رايمكم زبلو زلو مبر تزباب تحتي أما نبابرو ناخف أصل زمزلو متى نتوج زقات على دما كما تزغلو تسلا زي اللي حزب سلجيو معلبي أب فرانس ما راح تناطم أبز خيرهم نوقف بلغلهم أما نقول حرستوتن البوليتيكانيات تفتيروا زل وجه نبين عينتيو حنساب نتوم بوليتيكانيات أبجزهم منطقة شرح لهم حنساب نتسرقيا قال يقبروا برتعز خانه وقالوا قداينا حرستوت كام قداينا وشت أو كنات كان كي كفتك نتزل لك سجاتات نتوشت أو قدايتك أكن مفتاح أنت يقبر له من مليشم نبتة قدقات نتا يوكرين ما مليشهم نبقدقاد أبقدقاد ندي أزال لحجي ما مليشهم وقعيتهم نتقدقاد نتحت يقبروا له زيد ما يعزن. Today we are in a very symbolic place, where Putin wanted to win the battle for our capital, the battle for Kyiv, the key battle of the blitzkrieg he was planning. And it was here that he suffered his first fundamental defeat, when our soldiers destroyed the landing of Russian murderers. World leaders praised Ukraine. So at the end of the day, قد ما خلت عمت أوشتك لتا سلسة معاتي ناب كيف كم زعتوا سرايتنا رشا
ዝርሳዕ ኣይኮነን ነዚ ነታ ርእሲ ከተማ ቁሩብ ኪሎሜትራት ክሳብ በፂሑ ከም ዝነበረ ኣብቲ እዋን እቲ ካልኩሌሽን ናይ ክልቲኦም ወገናት እንታይ ከም ዝነበረ ሓደ ካብቲ ቅልጥፍ ኢሉ ክዝረበሉ ዝጀመረ ግን እቲ ኩነታት ናብ ካልእ ከይማዕበለ ጥፍኣት ናይ ትሕተ ቅርፅን ካልእን ከየጋጥሞ ከሎ ብዘተ ሰላም ክውዳእ ኣለዎ ተባሂሉ ድሮ እቶም ገለገለ ሃገራት ድፊት ገይረን ንዘተ ሰላም ገይሮም ኣብ ዘተ ድማ በፂሖም ነይሮም ኣብ ስምምዕ እውን በፂሖም ነይሮም ንምትግባር እዩ ግን እዚኦም ሕጂ ትሪእዎም ዘለዎም ኣብ ዝመፅኦም ንውግእ ኣብ ሃገራቶም ሓንቲ ጥይት ክትኮሰሎም ዘይደልዩ ከምዚ ዕንወት ንኽወርድ ጠጠው ከብልዎ ይኽእሉ ነይሮም ኩላቶም ንፑቲን ዝኾነ ይኹን ምስ ስምምዕናቱ ዩክሬን ናብ ኔቶ ይተኣቱን እያ እንተትኻልእ ግን ኩሉ ክንሕግዛ ኢና ተባሂሉ ብቐሊሉ ዓለምና ድማ ናብ ሰላምና ክትምላስ ትኽእል ነይራ እንታይ ግን ከም ዝገብር ዘሎ እቲ ኩነታት ኣክንዲ ብሰላም ክትዕርዮ ምፍታን ሓይልኻ ንራሻ ከነጥፋ ኢና ነቲ መንግስቲ ክንቅይሮ ኢና ዕላማታትና ክንሃርም ኢና ዝብል ናይ ኣሜሪካ ፕሮፓጋንዳ ወይ ናይ ኣሜሪካ ፕላን ይመር ናይ ኤውሮፓ ፕላን ኣይኮነን ኤውሮፓ ምስ ራሻ ፀገም ኣይነበሮም ብፍላይ ጀርመን ምስ ራሻ ፀገም ኣይነበሮምን ንቁጠባዊ ዕቤት ናቶም ድማ ራሻ ዓብይ ቦታ ዝተፃወተት እያ ነይራ በቲ ሓደ ዕዳጋ በቲ ካልእ ድማ እቲ ነዳዲ ብሕፁር ብምርካብ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ተቐይሩ ረይዎ እዚ ሃገር ሓደ ምዕቡል ሃገር ዝነበረ ወሪድዎ ዘሎ ዕንወት መግለፂ የብሉን ስለዚ ንፑቲን ስዒርናዮ ኣውፂናዮ እንተበልካ ሃገርካ ዕኒኻ ትዘለንስካ ኣብ ስልጣን ክቕፅል ስለ ዝደሊ ዘሎ እዩ ኢንፋክት ኣዘ ማተር ኦፍ ፋክት ኣብ ስልጣኑ ክወርክለ ይግብኦ ነይሩ ዲሞክራሲ ኢና ነተባብዕ ዘለና ንዲሞክራሲ ኢና ንሕግዝ ዘለና ክብሉ ከለዉ ዩክሬን ንባዕሉ ኣብዚ እዋን እዚ ዲሞክራሲ ከም ዘይኮነ ምርጫ ክግበር ዝግብኦ ኣሕሊፍዎ ከም ዘሎን ነቲ ቋም ናይቲ ሃገር ረጊፁ ከም ዘሎን ይዝንገር ስለዚ ንዲሞክራሲ ኢና ነተባብዕ ዘለና ትብል ተለኻ በንጻሩ ፑቲን ድሕሪ ሓደ ወርሒ ድሕሪ ሕደት ሰሙናት ምርጫ ክገብር እዩ ምርጫ ከመይ ገለገለ ካልእ ኣርእስቲ እዩ ግን ምርጭኡ ክቕፅል ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ዩክሬን ግን ነቲ ምርጫ ተጠዋቢሉ ኣብ ስልጣን ኮፍ ኢሉ ዘሎ እዩ ስለዚ ብዙሕ ምልክት ሕቶ ዘልዕል እዩ ግን ዲሞክራሲን ገለ ክብሉ ከለዉ ንኸደናግሩና ደንበር ዕላማ ስለ ዘለዎም ኣይኮኑ Ukraine for its resistance against its mighty neighbor. You managed to stop Russia's attack towards the heart of Ukraine. You saved your country. You saved all of Europe. And today we are here from across Europe and the world to pay tribute to your bravery. Just hours before leaders gathered for commemorations, a deadly Russian drone So بحفش هذا ما كم زي أتي تجمعات كل جزء ما راح تقوم تخلو قال أنا قريب دمتو ده عن السنة قد فينا هجي نملس what's going on exactly أبت military زي نشوي له من يوم زقبروه زلوا كم زي عينة provocation يزبها لزي مليسكا نتزلوا تجمع نفس أكن السلام نوجه خنقتلنا عن حق زكاينا لنا الكام تبعي نغزل أبتانيكس كان experts كزرب كله تكوناتنا بيخير على كن رينا quick surprise offensive in Kharkiv, which was successful, threw the Russians out of Kharkiv altogether. There was another one west of the Dnieper River in Kherson Oblast. And then we thought the pendulum was moving decisively back towards Ukraine. There was a big Ukrainian offensive. So ti ጻዕዳን ቀይሕን ተገይሩ ዘሎ ራሽያ ሰራዊት ናይ ራሽያ ዘለዎ መሬት ዩክሬን እዩ ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያታ ኣቭዲፍካ ትበሃል ከተማ ድሕሪ ምቁፅፃሮም ራሽያ እዚ ምዕራባዊ ሚድያ ዓቢጥዎ ስለ ዘሎ እምበር መሊሶም ንውሽጢ ገጾም ይደፍኡ ከም ዘለውን ዩክሬን ጠጠው ንኸብሎም ብዙሕ ሽግር ከጋጥሞም ከም ዝኽእልን ምክንያቱ እኹል ኣፅዋር የብሎምን ፑቲን ድማ ነቲ ካልኩሌሽን ካብ ቀደም ካልኩሌት ገይርዎ ነይሩ ምፅማም ጥራይ ዘድልየና ምክንያቱ ኤውሮጳውያን ሃገራት ኣሜሪካውያን ሃገራት ንነዊሕ ክቕፅሉ ከም ዘይክእሉ ይፈልጥ እዮም ረብሓናቶም እምበር ምስ ቁጠቦም ክትንከፍ ተጀሚሩ ዩክሬን ኣይግድሶም ገለ ኣይግድሶም ከምኡ ክብሉ ምዃኖም ይፈልጥ ነይሩ ስለዚ ንዝተወሰነ እዋን ክንፅማም ክንክእል ኣለና ክሳብ እሳቶም እቲ ገንዘቦም ኣዳኺሞም ዝውድዎ ድሕሪኡ ነቓዕ ክፍጠረሎም ስለ ዝኾነ ክቕፅሉ ይኮነን ብምባል ውግእ ድማ ኩሉ ግዜ ክትፈልጥለኩም ክንምንታይ ሓያል ኮንካ ኣይኮነን ክንምንታይ ክትፅማም ትኽእል እውን ኣገዳስነት ኣለዎ ስለዚ እቲ ናይ ምፅማም ካልኩሌሽን ናይ ፑቲን ድማ ይሰርሕ ከም ዘሎ ክንርኢና ክልተ ነገራት ክርያ ኣብዚ እስከ ንእሽተይ ንሪኦ እሞ ነቲ ውግእ in detail በቲ ናይ ምብራቃዊ ወገን ሪፖርት ክግበር ከሎ ምዕራባውያን ብዙሕ ነገር ሸፊኖም እዮም ሪፖርት ዝገብሩ ዘለዉ on 4th of June. It concentrated on Orikhiv, south, trying to cut this land bridge. It only got about 30 kilometers because of Russian defenses. And then the pendulum's begun to swing back to Russia again. They've tried all along the front to make inroads. And last weekend, they succeeded at Avdiivka. And that is strategically quite important because it might allow them to take the rest of the Donbass. And when Avdiivka fell last weekend, that was a big plus for Russia, a big negative for Ukraine. And so I think we'll see as the year goes on, the Russians will try to consolidate in the Donbass. The Ukrainians, I'm sure, will try to put Crimea under more pressure. But I don't think either of them will make any really strategic breaks. So ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ዝነበረ ሓገዝ እንታይ ከም ዝመስል እስከ ቁርብ ክንርኢ ድሕሪኡ ናብቲ ኔክስት ክንቅፅል employ. And also in the long game of war that we're talking about here, funding
is so important. And we've seen over the last few months that support perhaps is waning in that area, financial support, Michael. Yeah, I mean, Leah, this is a rough chart of the degree of support that's gone to Ukraine so far. So this is in billions of dollars, and the EU has put in about $90 billion. The United States has put in about $70 billion, and is looking to put another $60 billion in. ገንዘብ ረይዎ ክንምንታይ ገንዘብ ወፂ ከም ዘሎ EU ኢንስቲትዩሽንስ ምስቶም ሃገራትን ገለ እንደ ኣሜሪካ ከባቢ 9 ቢልዮን ገንዘብ ሂቡ ከም ዘሎ ኣሜሪካ ድማ ከባቢ 7 ቢልዮን ሂባ ከም ዘላ እቲ ቀይሕ ንሪዮ ዘለና እንታይ እዩ ኣፅዋር ማለት እዩ እቲ ሰማያዊ ድማ ገንዘብ ጥራይ ስለዚ ኤውሮፓ ሞር ገንዘብ ስለ ዘለዎም ኣይኮነን ፕሪንት እናገበርካ እዩ So እቲ ሰማያዊ ንሪኦ ዝረአ ዘሎ ፋይናንሻል ሰፖርት እዩ እቲ ብጫ ንሪኦ ዘለና ሂማኒታርያን ንሰብኣዊ ሓገዝ ኣዝዩ ንእሽተይ ዝውሃብ ዘሎ ወታደራውን ፋይናንሻል ድማ ወታደራዊ ሱ ኣፅዋር ንመግዝእ ዝውሃብ ዘሎ ገንዘብ እዩ ስለዚ እቲ ገንዘብ ተዋሂቡ ዘሎን ዝውሃብ ዘሎን ኣዝዩ ግጅፍ ዓቕሚ ናይ ገንዘብ እዩ ነዚ ኩሉ ገንዘብ እዩ ድማ ፑቲን እህል ይኽዎ ዘሎ እዚ ድማ ነቶም ምዕራባውያን ዓቕሊ ፅበት ፈጢሩሎም ኣሎ ምክንያቱ ቁጠባና 200 ግዜ ካብ ናይ ራሽያ ይዓቢ ህዝብና ይበዝሕ ዓቕምታትና ይበዝሕ ኢልካ ክትፍክር ከለኻ ኣብ ኩናት ክትመፅእ ከለኻ ሓደ ይኮነን ስለዚ ራሽያ ሓንቲ ሃገር እያ ዓቢ መሬት ኣለዋ ግን ሓንቲ ሃገር እያ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ካናዳን G7 ኩሉ ሓዊስካ ግን መዓት ሃገራት እዮም ናይ ኩሎም ፀጋታት ተኣኪቡ ንዩክሬን የዕጢቖም ወላ ሓንቲ ክገብሩ ይከኣሉን በንፃሩ ይሰዓሩ ምህላዎም ክወሓጠሎም ኣይከኣሉን ኣሎ እዚ ድማ ነቲ especially in America صفعت أبغى of course strategy نتهريمة أوروبا نخدكم strategy نيرو الشهري ما طلع جرمن مس راشا زنبرة كنتات ريوم ملو فحيلو لوزي جرمنن أممو جرمنن راشا زنبرة كنتات أفريسو ملو انتخونه بعالم درجة كريبو خلو أمريكا عقمم درت مخانة فليت له بزح جزء التنيتو زبهال كي تواجه خلو كم حدا أب حيال جيروم كم سيل بكا كم مودادر زي بقول جيروم زي قلت وانيرم أبتكبر ترى خيانيتو ولا حنت زي بقول خين سنين ولا حتى عقم زي بلو بعلهم كم خبلو خلهم تيلكم نيره تي عسرت الشيء زخون وتهدرات ملو اعتقون تنقص زي كل مخانم زي قدس عبريتا عم تيلكم نيره now let's look into different report نزيات مليسنا كرياينا وهنا بكل من قدي كريو سلزل زلو let's see this report world that word بل بزع باز زلو زخي زلو كنت تقلت ياخذ كون again please like برو the video like تغيركم انا بزحت قالوا تبصح انا دما نتسرحنا يحجزنا Ukraine war has changed the security calculus of Europe, and Moscow has used the Ukrainian battlefield to test out some of its most advanced weapon systems. First announced by Vladimir Putin in March 2018, Russia's strategic weapons, some of which that have been used on the battlefield, have been in a direct head-to-head contest with the best weapons that NATO has managed to field against the Russian war machine. So إذا كناتنا يوكرين انتهي يوكرين زلوا مسيلكم تحكي تمربا عالم كزارب زي دلي ما فتننا يصوار يوكرين زلوا نايما أصوار زيادة دمع سلازي أتوم أصوار دشوت كامبانيتات لك كم زي أب عمت حنتك زي نايما خاين شو أوتو شوز بحلال نايما خاين كلن كامبانيتات زلز بلت أغمناتن در يالو عب الشو يقبر مزيخا استفل عليه كامبانيتات حدش تكنولوجياتن بقعتناتن زر يالو ناي وقو شو كابي يقبرو أب يوكرين يقبر على مالتي a very very sad reality وقنت اللي بعدها ناي أصوار شويكا ترينين ناي أصوار زقبرلون مفتن ناي أصوار زخونلون بوتا يوكرين كوين اللي مالتي أمريكا يخون راشا ناتو أوروبا كالوت كلاتهم أصواراتهم أبيهم زفتن زلوا. In the last 2 years, the fortunes on the battlefield have swung on more than one occasion. Russia's invasion of Ukraine was originally meant to be over in 3 days, but it has now entered into its third year. The geopolitical realities on the ground have also changed. Ukraine is increasingly fighting without Western military assistance. There are loud promises that the NATO military alliance would not let Ukraine sink. And the other reason why military assistance from the United States is stuck is due to internal politics in the United States. More than any other reason, wars on the battlefield are decided on the basis of technological superiority. And it is here that Russia appears to have gained the upper hand. So, أتوقع بحفشة بزح نطبتها زلويو أتوقع هذا نايستفعل عليه حيلتات السلالفة زر زلوا كنتاتيو سلزي يوكرين بزح أبغى استسلف هجرات اللواء تخونا عجن لك كمتي ملو بملو كمنا يوكرين أبغى كالنز ورد سلزي اللي بترفق الزبن ترايك حق زاز دلهم في أمريكا بزعجي قداي دوبنا أقدمنا لنا إسقاطكم راشا سراويت متيومكم على هذا سنتر بزحلفة أبالنا كونغرس أبالنا بايتون أمريكا سزاربو أبناي ميونيك سكيورتي كونفرنس تايلو يوكرين راشا متيومكم على مش ونعنا خا بتوم سدتنياتات بدوب زمصونا زلو لك كم زناي راشاوين غيرنا نقطرو ميلو زوجن زين كالن زوغادر يكونن بحفشا وشتاو قداي ناتهم أقدمهم كونزريوتي أب يوكرين زموز ولا سبن
زعلنا زلوا تحت غرسم أو عد خانت زي كوينو كاب عد خارج قنتلو تقدس نتناتك وحديو أجين أمريكا استراتيجيك اللي نتوج نستفل عليه علامة نيرات علامات هذا ما تحريمي رشا كابت زنبرا كتبة تمزابيلا نامنا يوج كتبة تعبل لا جنستيل التي سيفيلاو هي وتناتا تمزابيل له رشا ندحري تماني سالة أب بير تو بير ودر أبا سوارجن نقدميت متي على أمريكا زي دليل توصي ترخيب على أبي سلامتكم نبلا لنا حجهم رينا. Next board, get to the details. كان سكرينا قال This is a desperate struggle of the battlefield. Survive longer than your enemy. This dramatic footage that was released by the Ukrainian Defense Ministry shows a convoy of Russian tanks being ambushed and destroyed on the battlefield. But this video depicts just one incident of the battlefield, as the larger picture of the war that is playing out at the moment for Ukraine is very different. This is the scale of the devastation that has been wreaked on Ukraine. Look at this. ده تري لهم أبتوجع بزح سراويت بخلتي وجن بزح سراويت تجهدي خمزلون بزح أسوارات عني خمزلون أسوار أنت تعانوي تعجم يبلو كتماتات عني ينزل لهم قطر يبلن إذا تري وزل لهم كتماي نيرو معبول كتماي نيرو بزح تتقرط الزنا برا كتماي complete العنوات بحالزي معناته every time كم زهري غلنا نمزح على فوام كافستفل عليه كيسز كمان أمتي لهم يوكرين كابت دوب وزاي عوش تراشا زخون يكون متقعتي قبرية كمو متقع تخبر خلو اتي جبر ملسي يوكرين راشا زبو بزح عبيتا زوارا سلزلهم نبينيو مبزحتو تكتماتات توجد ما كتماتات سلزخوني نتكتماتات حمدون لا علي جير وزلو look at this سلازي كتسجنا يكلني كم بحدش كسرحت زي كوينو كتسجن زغلا يكون City after Ukrainian city, town after town has been depopulated and the buildings here reduced to empty burnt out shells. Can you imagine what this Ukrainian city must have looked like before the onslaught by the Russians? In the city of Avdiivka, that was most recently captured by Moscow, the Russian soldiers are carrying out mopping operations. So اتي وجه بتعمي دسكحك هي كم زي درجة مزبط حسي نورمال سب ندحرقين كانت يخطب اليوم نعو ناب سلامنا نملس سلامي زوات بخمسك قتل هاي كني كتبت خلمش مزيوم أبي يوكرين أبناء وجه بوتاتيوم أجوهم قتلوا كن زكاة لنا خنقبرنا خنحجزكم دحجزوهم تزغون خاقواي حجزوهم نيم كوزلو بسنكي أسوار مسان بسنكي حجز مدنقوايو يوم كابتي وطينا يوم زبلو بحفشة ما نقع أمنوني مخنياتو أتي حيلنا يراشا عزيبر كم زلو خقلت سلا زي دليمبر أسوار تزنبرومون يوكرين ولا أسوار ملو تنهيلنا جزء ترغيبنا كريكم يحد عبي كيلا أنا لا يسكب رغلو ولا كله حاجة تتغيروا لا يوكرين أبراشا كتعوتها يدخلني مخنياتو واحد حزب اللواء واحد حزب اللواء ولا تمرابا عالم ما كنا يراشا كحجزو ما يكلني The NATO weapons left behind by the fleeing Ukrainian soldiers are being gathered up. The mood in Kiev has soured. The heroic resistance against Russian onslaught is now giving way to a bitter sense of betrayal. The Ukrainian forces are outgunned and outnumbered. Vyacheslav, a Ukrainian artillery commander stationed at Chasiv Yar in the Donetsk region, will give you a sense of what is happening on the battlefield. We lack ammunition. There is very little of it. Too few is given to us. We often look at the video feeds of our drone pilots. So زيناي بحفشة توجه بتعمي أسكح كهي وجيو زي جبر زلو إوروبيان أب أفريقيا كجبر كله ساعات يوم بيجك وجه كلا يفلتون يوم قال يقبلوا بزح عندهم تبع تلاقي تصوم نيرم أوشت أوروبا وجه أزيف نساتهم نتي زقات من وجه وجه خجات من كله قلتي فمزت سلامن أبتعولا فتحوا خينهم يوم زارب نيرم أنت هنا جن أبتعولا أب أوروبا زلوا أبتعولا نخيف التح زقبر زلوا أوروبيان أب أفريقيا نزقبر زلوا كنتات مبزحتك زي كم زي فتح زقبر دما معرباويان يوم زي عفلت تقول لكم أوش تعدمون إذا قدايزي بوتين أبسلس مدرك أفريقياويان كشنقولي لما رحت أفريقيا بساود أفريقيا بريزنت سيريل رامافوزا استمر حلوخ كيدو شمقلنا فتينو نيريو بوتين أنا ريدي قد محجونكو فتينا نيرناينا نتوي وعل زت حاسوه ويكفرمو زي دليو يوكرين بريزنت هنا يكونن ناي عبد إنجليز متيو صيغ له خيدو يلو تزاري منير كالا إجزاب زحلفه مستاك كاردسون أبزقبرون تمساسالي نحنا نزت السلام قرباتنا أمريكا أسوارني يوكرين ما هاب نحرق وارجعتو يوكرين أبتعوا لك متيو مهنيات بزي أسوار كواقو يقولني سلازي إذا كنت زي كودا زخل كنسو ما مليسوم عنزان وجن يناو حلو سلازي تكون دما كم زات ريايو نخلنا وحوون أسواره يبوهم نمزر. They show us pictures from the front line. A lot of Russians try to attack our positions. If we had more ammunition, we could have stopped them. Since we lack ammunition, we have nothing to work with. We see the target, we can hit it, but we have nothing to do with it.
For the Ukrainians, everything hinges on American military assistance, and it is precisely this which doesn't appear to be forthcoming. Look, the Ukrainian people fought so bravely and heroically. They put so much on the line. And the idea that now, when they're running out of ammunition, we walk away, I find it absurd. I find it unethical. I find So ከም ትሪእዎ ዘለኹም ባይደን ብኣፉ ብዙሕ እዩ ንፑቲን ዝፀርፍን ዝኮንንን ኣብ ተግባር ግን እንታ ሃገር ንኩላ ሞቢላይዝ ገይሩ ሙሉእ ሓገዝ ክትገብር ከም ዘይትኽእለሉ ደረጃ በፂሓላ ስለዚ እቲ ሓገዝ ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ዳርጋ ዝነቐፀ ይመስል it just country at everything we are as a country. So I'm going to fight till we get them the ammunition they need and the capacity they need to defend themselves. Thank you very much. So is it just American politics that has stopped more US aid for Ukraine? According to military experts, that may not be the complete truth. The last 2 years of the offensives and counteroffensives that have played out on the battlefield point to a glaring reality that the Western leaders are not willing to publicly admit. In the context of conventional weapons, Russia appears to gain an upper hand that at this moment has made a Ukrainian pushback to recover its lost territories is almost impossible. Russia has been using AI-powered missiles to autonomously detect, track, and destroy Ukrainian targets. So, ብሓፈሻ እቲ ሓገዝ ክቡ ዘይመድላዮም ናይ ኣሜሪካ ይኹን ናይ ኤውሮጳ ሓገዝ ስለ ዝሰኣኑ ወይ ስለ ዝወዱ ጥራይ ኣይኮነን እቲ ካልኩሌሽን ዝበሃል ዘሎ ዋላ እንተሃብናያ ዩክሬን ክስዕር ኣይትኽእልን እያ ኣብ ዝብል መደምደምታ በፂሖም ኣለዉ ከምስሉ እዮም ከም ዝብሉ ዘሎ እምበር እቲ ኩነታት ሪኦም እዮም ኣብቲ ናይ 2023 ካውንተር ኦፌንሲቭ ዝበሃል ፀረ መጥቃዕቲ በቃ ሙሉእ ፕሮፓጋንዳ ዝተገብረሉ ምዕራብ ሙሉእ ስልጣናን ሓገዝ ዝተገብረሉ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ውፅኢት ስለ ዝፈሸለ ሕጂ ዝወሰኽካ እንተወሰኽካ ዝመፅእ ለውጢ የለን ካልኣይ ድማ ገንዘብ ክትብ ትኽእል ኢኻ ኣፅዋር ግን ስለዘየለ ክስራሕ ግዜ ክወስድ እዩ ካብቲ ዘላ ኣሜሪካ ድማ ካብቲ ናታ መዛግብቲ ክትብ ድማ ኩሉ ሂባቶ እያ ተሪፉ ዘሎ ሪዘርቭ ንዓውን ስለ ዘድልያ ንሰኪሪቲ ናታ ካብ ውግዘ ይትዕርፍ ሃገር ስለ ዝኾነት ክትብ ኣይደለየትና ኣላ በቲ ኮይኑ በቲ ግን በቲ ናቶም ካልኩሌሽን ናይ ምዕራባውያን ሃገራት ብፍላይ ኣሜሪካ እዚ ውጊ እዚ ዝተወደ ውጊ እዩ ምክንያቱ ዝሃብካ ሂብካ ዝኾነ ክልወጥ ዝኽእል የለን ንራሻ ክዕብሎም ኣይክእሉን ሕጂ ናይ ራሻ ሱፕሪዮሪቲ ወይ ከዓ ዕብለላ ናይ ኣፅዋር ክትሪኢኹም ሕጂ And all this without any human involvement and direction. Russia has also extensively used the Kinzhal hypersonic missiles to strike targets even when they've been guarded by some of the most advanced Western anti-air defense systems. So እንታይ ይብለኩም ኣሎ ሚሳይላት ናይ ራሻ ብኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ተሰነዩ ልክዕ ዕላሞም ዝሃርቡ ጥራይ ዘይኮነስ ዋላ እቲ ናይ ኣሜሪካ ፓትሪዮት ዝብልዎ መከላኸሊ ፀረ ሚሳይል እውን ዘይዓክቶም እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ስለዚ ኣሜሪካ ብዙሕ ዓይነት ታንክታቶም ድዩ ሚሳይላቶም ድዩ ገለመለ ብዙሕ ይዝረብ ነይሩ ኣብ ተግባር ግን ከምቲ ዝድለ ውፅኢት የምፅእ የለን እዚ ከዓ ዕብለላ ናይቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ራሻ ዝንፀባረቐሉ ዘሎ ኩነታት ስለ ዝኾነ such as the Patriot missiles. In September 2023, Russia deployed its most advanced nuclear missile, the Satan II, for combat, with Putin saying that this missile would make all Russian adversaries think twice before staging any attack on Russia. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ወርሒ 2023 ዝፈተንዎ ሚሳይል እዩ እዚ ሚሳይል እዚ ሶ ፓወርፉል እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ ፑቲን ምስ ራሻ ውጊ ዝሓስብ ዘሎ ካልኣይ ግዜ ክልተ ግዜ ፅቡቅ ገይሩ ክሓስብ ይግባእ ኢሉ ምክንያቱ እቲ ሚሳይል እዚ ዓይነት ሚሳይል ኔቶ ይኹን ኤውሮፓ የብሎምን ልስና On the 13th of February this year, Russia used its Zircon hypersonic missile for a strike on Kiev. On the 7th of October in 2023, Russia tested another of its strategic weapons called the Burevestnik, a weapon that the West calls Skyfall. This is a type of a missile that the West simply does not have. This is not just a cruise missile that can carry a nuclear warhead, but instead is a cruise missile that uses atomic energy for its propulsion and that can also deliver a nuclear payload. This video released by the Russian Defense Ministry from the testing site of the new weapon system will give you a glimpse of what this new missile is capable of. Wow. Another strategic weapon that Russia is currently developing is a nuclear-powered, nuclear-armed underwater vehicle that can trigger nuclear tsunamis which can devastate entire coastlines. ስለዚ እቲ ደረጃ ኣፅዋር ራሻ በፂሓቶ ዘላ ካልእ ሌቨል እዩ ስለዚ ስኬሪ ሌቨል ብትሕቲ ማይ ዝመፅእ ሚሳይል ነቲ መሬት ጥራይ ዝሃርም ዘይኮነስ ኣብቲ ገማግም ናይታ ኣብ ደሴት ኣብ ጥቃ ባሕሪ ዘላ ከተማ ኣብ ጥቃ ሃሪሙ ሱናሚ እልቕልቕ ናይ ማይ ካብቲ ውቅያኖስ ብብዝሒ ማይ ነታ ከተማ ክዓብጣ ከም ዝኽእል ዝገብር ሓይሊ ዘለዎ ኣፅዋራት ብላዕሊ ዝኸይ ዘሎ ኣዝዩ ነዊሕ ርሕቀት ክኸይድ ዝኽእል እሞ ከዓ ነቲ ፀረ ሚሳይል ክመፁ ዝኽእል እውን እናሽክዐ ክኸይድ ዝኽእል ልዑል ብቅዓት ዘለዎ ሚሳይላት እያ ትፍትን ዘላ ስለዚ እዚ ድማ ንዓለምና ፅቡቅ ኣይኮነን ውሕስነት ኣይሂበካኒ ከምዚ ዓይነት ወታደራዊ ዓቕሚ ብጣዕሚ ስጋ ዝፍጥር ከምዚ ዓቕሚ ንዘለዋስ እንታይ ግበር እዮም ዝብለዋ ዘሎ ኤውሮፓውያንስ ኣነ ግርሚ ዝብለኒ እንድሕሪ ሓሪቑ ፑቲን ሓደ መዓልቲ ኣብ ነፍሲ ከተሞም ኣብታ ቤተ መንግስትናቶም ከውርደሎም ከም ዝኽእል ይፈልጡ እዮም ስለምንታይ እዮም ከምዚ ኣብ ዘይዋፅኣካ ኩነታት ተኣቱ ዘለኻ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመና ዘሎ ብዙሕ ህዝቢ ኣብ ኤውሮፓ ከምኡ ዝሓስብ
ስለምንታይ ኣብዚ ዝፈታትን ኩነታት ይኣትው ኣለዉ እዚ ኩነታት እዚ የስተገይሩ ጋጢሚ ብዘተ ሰላም ክፍታሕ ግን ዝኽእል እዩ ምክንያቱ ኣትሊስት እቲ ፑቲን ድልውነት ከም ዘሎ ይገልፅ ኣሎ መሬት ክወስድ እዩ ገለ ክወስድ እዩ ዋላ ይውሰድ ነቲ መሬት ኣብ መወዳእታ እኮ እታ ከተማ እታ ሃገር እኮ ተዓንያ ዘላ እታ ዩክሬን እኮ ተዓንያ ዘላ ብሙላ تسترفق عب بوتايو باي ذا واي تمبرقاو كفالتي راشا روسيا حيزاتو زلا روسياويان ما بقلهم تمام زغمتو تم زباو زغمتو اتم يوكريناويان زبالو بمعراب نابيروبا قصم زقربيم اتم بنيو بمبراق ناي يوكرين زغمتو مولم ما بقوا راشاويان زي ولا ريفرندم تغيرو كنهجون ناب مسراشا خنكونا زبل ادمي جامي زي اب موداتا تمرጫ ናይ ትዝቡን ክሰማክ ትክላለክ Called to Poseidon, the West is nothing that is remotely analogous to this. So while the West, on the second anniversary of the Ukraine war, is scrambling to put together enough resources to back Ukraine, Vladimir Putin was busy showing off Russia's new Tu-160M nuclear-capable strategic bomber, the Giant Swing Plane. So ኤውሮፓውያን እንታይ ክንሕግዝ ንዩክሬን ክብሉ ከለዉ ፑቲን ሕጂ ድማ ሓዳሽ ነፋሪት ኩናት ባዕሉ ፓይሎት ኮይኑ ክፍትን ቀኒዩ ስለዚ ሂውጅ ሚሊታሪ ማይት ብልዎ ዓብይ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣማዕቢሉ ኣሎ እንታይ ዝበሃል ጥቕሲ ኣሎ ሰላም ተደሊኻ ንውግእ ድልው ክትከውን ኣለካ ሰላም ብወታደራዊ ዓቕሚ ኢኻ ተውሕሶ ሰላም ጥራይ ኢድካ ኮይንካ ወላ ሓንቲ ሓይሊ ዘይብልካ ኮይንካ ሰላም ከተምፃእ ትኽእልኻ ስለዚ if you want peace prepare for war ንውግእ ድልውነት ሙሉእ ሓይሊ ዘለካ ትዕሪ ኮይኑ እዩ ሰላም ዝመፀካ ዝብል ኣዘራርባ ሎሚ ኣብ ኩለን ሃገራት ዝኩሕኩሕ ዘሎ እዩ ኤውሮፓውያን ድማ ነዚ ካብዚ ሪያሊቲ ርሒቆም ነይሮም ሕጂ ክርዶም ጀሚሩ ኣሎ ክልተ ቪድዮታት ከረይኩም ክፍትኒ ምናልባት ድሕሪኡ ናብቲ ናይ ካልእ ክሰግር Years have passed since Russia's unjustified war on Ukraine. We want to make it clear. What Putin is doing is pure terrorism, is it though? I mean, the war is unjustified, don't get me wrong, but we've been doing the same thing to the Middle East. I mean, over 30 years, Iraq... ኮሜድያ እዚ ኣብ ራሽያ ኣብ ዩክሬን ዝገብሮ ዘሎ ፑቲን ዝገብሮ ዘሎ ኣዝዩ ግፍዒ እዩ ገለ መለ ትብል ኣለና ግን ከመይ ጌርካ ግን እቲ ንሕና ብማእከላይ ምብራቕ ንገብሮ ዘለና ኸ ብፍላይ ከም ኣሜሪካዊ ኮይኑ እዩ ንኣሜሪካ ዝላገ ዘሎ እቲ ንዛረቦ ዘለናን እቲ ንገብሮ ዘለናን ሲ ኣይገራጮን ዶ እዩ ዝብሎም ዘሎ ሓቁ We literally destroyed those countries. Are we terrorists? Just sounds like a little bit of hypocrisy. So let's just skip that part. Moreover, there are individuals in the West who falsely compare our backing of Ukraine to a world war. It is a world war. I mean, the US, Canada, Germany, France, the entire West is sending war equipments to Ukraine. That's participating in a war. And when a lot of countries participate in the same war, it makes it a, wait for it, world war. ናብ ኩናት ዓለም ከይናኣቱ ተባሂሉ ከይፍርህ ኣለ ኢሉ ኣብ ኩናት ዓለም ዳእቲና ደየለናን ኩናት ዓለም ማለት እኮ ክልተ ሃገራት ክዋጋ ከለዋ ካልኦት ሃገራት ወታደራዊ ደገፍ ክገብራ እንተጀሚረ ማለት እዩ ኣብ ዩክሬን ድማ ኣሜሪካ ኤውሮፓ ሙሉን ሃገራት ኤውሮፓ ካልኦት ካናዳ ሙሎም ኣፅዋር ኣምፅኦም ንዩክሬን ይብለው ስለዚ ራሽያ ኣብ ኩናት ዓለም ከም ዘላ ምስ ሙሉእ ምዕራባዊ ዓለም ከም ትዋጋ ዘላ እዩ ዝፍለጥ እዚ ኩናት ዓለም ጥራይ ሽሚና ደይሃብናዮ ዘለና እምበር እዚ ኩናት ዓለም እዩ ሳልሳይ ኩናት ዓለም እዩ ዝካየድ ዘሎ እናበለ እዩ ዝገልፆ ዘሎ ከም ኮሜዲ ገይሩ እዩ ዘቕርቦ እስከ ዳሓን ክምለሳዊና ፅንሕ ኢልና ካልእ እውን ኣብቲ ሚድያ ዘተኮረ ዘረባ እውን ኣላቶ ሕጂ ሓንቲ ምናልባት እዚኣ ክበኩም እየ ንእሽተይ ክፋልናታ ብቁጠባን ብካልን ኣናላይዝ ስለ ዝገብርዎ ነዚኣ ክንሪያ ክንፍትን ኢና give me a second. Samantha, I want to begin with you. When this war began, some of the stories we were reading so much about were of Ukrainian resilience, inspiration, Western solidarity. After 2 years, are cracks beginning to show? Yes, they are. So, قد ክልተ ዓመት እዚ ኩናት ክጅምር ከሎ ናይ ዩክሬናውያን ዘይተሰዓርነት ወይ ከዓ ፅንዓት በተኻሊ ድማ ምዕራባዊ ዓለም ዌስተርን ካንትሪስ ሙሉእ ደገፍ ከም ዘለዎም ክገብሩ ክሳብ መወዳእታ ክድግፉ ምዃኖም እዩ ዝበሃል ነይሩ ሎሚ ግን እዚ ቃላት እዚ ዝተቐየረ ደ ይመስል ይብላ ኣሎ የስ ናቱ ነቃዕ ናቲ ምቅያር ይረአ ኣሎ ብዩክሬን እኳ ዝከኣሎም ይገብሩ ኣለዉ እናበለ ትዛረባ ኣላ I think they are, and first of all, Ukrainian resilience I think is holding up. I mean, yes, people are tired. Yes, there are many tired soldiers, but the country is still resilient. It's still fighting. It is still there. And that, I think, is the biggest lesson to take from this, is that when the war started, everyone was predicting that Ukraine would fall in days. 731 days later, the president is still in place. Russia has managed to conquer a little bit more territory, but it has also lost some of the territory it's conquered. However, I think that the West is, as always towards Ukraine, does not really know what it wants to do with Ukraine. There's been another package of sanctions that was announced last week.
بحفشة أنت تبلا لا توجي ولا كاب حتى يرجع كودا زخل أنت نبرة يس كودا يخل نيرو أوروبان أمريكان إدوم تزيدو أوش تسمى كودا مخاله نتوجي كنا واحد نتفقات نغبازح زجبرو أي قلتوني نعطوا متتتاو مخانو لك نتكون نتقانزان نتي اتفقات النووي حمنبر زجبرو لو تقايم لهم جن بحفشة أنت تبلا لا تي أمريكا يكون أوروبا زي شو كنت قبلكم يا إذا حجيت زاربا سمعوا أمريكا كسع كندي جيم كم تصعد زلا بزوجزي. Really, after the death of Alexei Navalny, and it felt that it was more about Alexei Navalny, the Russian opposition leader. And when I read the latest US sanctions, I thought, what? They've only. So, لأن كانت رئيسي حد الجدا جرا تعانت الجدا جرا أمريكا تي ناي opposition politician ناي راشا تقتلي لا ببيت فرد وسانا خيتو هذا بمرمرة مثلا خيتو ترجعت بوتيني جير ويلهم بعلم زازي ما مالتيو الجسم هو أنت جرا. Only now started sanctioning some of these companies that are directly contributing to the war effort. They're now only now beginning to sanction parts of Rosatom, the nuclear energy industry. And why were they dragging their feet? They're dragging their feet because there are so many Western financial interests that are interlinked with Russia's financial interests. So, لأنكنز قبروا جراسي أمريكاسي نيكولاراوي نيكولاراوي أتوارا يكون النيكولاراوي ساعتنا يورانيوم كابيات جزء فلك مالهم كسب حجي كاب روسيا نبي حاجة تجرم أمريكا نبع الجرمن كنت بقى نقبلاشون داري تجزاي لا نبع لا كاب روسيا كسب حجي نيمود أتازلن كنز وصل جدا قليو أفت جدا حجياتي يورانيوم كابراشة تجزء نبرة طوابيلات تدلا تز أمريكا ربحها ننفسها نحلوت نخلو تجرت أبحو كتو تدحر زيت بالهجر مهنا أنا زجبرو أي ترايو أنا زبلوت راي سمعة بوليسناتا. Interest. It's taken a long time. The US still imports a lot of its uranium from Russia for the US nuclear industry. When the sanctions began, there were some very prominent oligarchs who were sanctioned, yes, but some who were not sanctioned because they were needed for Western business deals. So yes, the West has united. NATO is more united than ever. NATO is actually enlarged. You know, Putin should win, Recruiter of the Year for NATO. But the West is still doesn't really seem to be understanding the scale of the threat. Crossing this sort of red line, it's kind of a red snake that sort of wriggles around and changes according to what we feel. But if the weapons had been given in the very beginning, this war might be over. Speaking, it is in fine fettle. Not just despite the sanctions, Putin and his allies might argue. So تحت هجيب زعبا كطبعا يرشا كزاربيو سمعوا طبق يرجع بزاجرنا نبتني نكس سجرينا. Because of, thanks to those sanctions, we've seen it in the past, this pattern, sort of perpetuating itself, right? You impose sanctions and Russia has an amazing resilience and ability to build a cottage industry. So the sanctions have, in a way, paradoxically spurred Russian domestic production. Now, here's the bad news. طيب لعلهم تجدا ولو كبزح جدا توساقي جدا أنت جبرك نتراشا ممليس يزتعمل زلوا سلامتاي حدا راشا ملو بملو أوش تعدى زدليا كتفرق كم تخلينا نجبر زلنا يبلالو أنت مالتي زي هذا قطبة ملو بملو نفسه زخالة تشاينا دمالك كما كبراشة تماهيرهم كل زدليهم أوش تعدهم أخلديو تكنولوجي ديو مبزحته تزدليهم نتهجرهم أوش تعدهم كفري وهم زلوا يم دفلت زلوا إذا كان تهيبك unlimited أزو عابي حيلي يبقى سلامتاي أبكالو تسقعت رخوانك زي تسقعت رخوانك تقدروا خاي كل نيم إرترا بعغما مبزحت نجاراتها بعلى خد قبرت فتنا الله مقباديو كالي مسرة وزليا كاوشت عغما زخا عبت أجايو بعبيو كبدخان قال مسرة ونجارات كان بعل خان دهرغيلك كابكالوت حينتات كما تسعنه بدعمك هاسي كاي كلني بنجارو كل نجار أبكالوت بتخينك أبوشت السومن فحكات وكاي خلي سلازي راشا بزح تسقعت زلوا هجريا التجدادما ممليسا أبكتشن 14 سلازو قبروا لا دحرينا تجدا غلطيفهم سلازو عليه ومبار دحرجون كم زخجات منيلا ملو بملو زد ليها نجارات بعلى خم تجبر كوينات أنها by the way أبز غربا جزء أب سوبر ماركتات نيراشا قيدم يريون يرم تنجارات ستيل تنجارات قل دحين السبعة على خبركم يسمعوه. News. The bad news, at least from a Western perspective, Europe, US. Russia's economy, in its overall growth last year, outpaced growth in both the US and Europe. It was about 3.5, 3.6%. وطبعا راشا نما بتحتن هجرات أوروبا نجي 7 زبالة لعليان كم زعبية عمي 3.5 سلازي وطبعا راشا بزلا على مدرخ عبيو up to 2023. That's pretty solid growth. A lot of that, most of that, was thanks to ramped up spending, huge investment on the military. We're arguing here in Europe about spending 2% of GDP on European militaries in order to bring it up to NATO standards. Russia has spent about one third of its budget, I'm not misspeaking here, on its military last year, and that's only been rising. So انتهي زبل زلو تي كتابة زعب زلوها أب ميليتر فوتينج ويكابوت هدروا عقمي أبي كجف investment تقبر سلزلا انتهي مالتي فابريكاتات بزح أسوار يسرح له تي حزبي سرح معاتي ركب له مهنيته تأسوار بعلي كون سرح سبي سرح سب دماء بزح سرح ركب له
እቲ ኢኮኖሚ ድማ ብዓብዩ የፍሪ ስለ ዘሎ ኣብዚ ክገልፅዎ ዘይደልዩ ንካልእ ሰብ ከይሰንብድ ኢሎም እዚ ኩሉ ኣፅዋር ናይ ራሻ ንኣሜሪካን ኤውሮፓን ዝሰርሐቶ ኮይኑ ፅባሕ ንጎ እዚ ኣፅዋር እዚ ብምሉ ካልኦት ሃገራት ክገዝኦ ከም ዝደልያ እውን ኣይፈልጡን እዮም ከምዘይፈልጡ እዮም ኣክት ዝገብሩ ዘለዉ ምክንያቱ እቲ ውግእ ጠጠው ምስ በለ ጠጠው ክብሉ እዮም ነው እዚ ኣፅዋር እዚ ክገዝኦ ዝደልያ ሃገራት ብዙሓት እየን and this is a big export industry technology ንኣሜሪካን ንኤውሮፓን ብሓደ ክስዕር ዝኽኣለ ሓይሊ ዘፍርያ ኣፅዋር ካልኦት ሃገራት ክደልዩ እየን ስለዚ እዚ ነዚኣ ኢኻ ታስኪ ንኣሜሪካ ብጣዕሚ ተፍርሃ ዘላ ገዳታት ክጅምር እያ መሊሳ ካብ ራሻ ከይትገዝኦ ኣፅዋር ገለገለ ምባል ክጅምር ምዃነ ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ኣፅዋር ናይ ራሻ እቲ ኢንዱስትሪ ናቶም ዓበ ካፓሲቲ ቢልድ ገይሮም ኣለዉ እዚ ካፓሲቲ ድማ ቻይና ክደልያ ካብኡ ክትገዝእ ህንዲ ክደልያ ካብኡ ክትገዝእ ሃገራት ዓረብ ካብኡ ክደልያን ሃገራት ኣፍሪቃ ክደልያን ካልኦት ሃገራት ድማ መብዛሕተን ክደልያን ስለምንታይ እቲ ናይ ኣሜሪካ ኣፅዋር ኣዝዩ ክቡር እዩ ብጣዕሚ ክቡር ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ሓንሳብ ኦርደር ምስ ገበርካ 6-7 ዓመት ክፅበለካ ንክሰርሑልካ ምክንያቱ ብዙሓት ሃገራት ኣፅዋር ከም ዝደልያ ስለ ዝገልፃ As far as the effect on ordinary Russians, sure, they don't have their Western shops to go to anymore. Sure, they're not traveling to Europe as much. It's much harder to get the visas, all of that. But however, in terms of ordinary life, about 2/3 of Russians, according to the latest polls, say that they are economically the same or even better off than they were before the full-scale invasion 2 years ago. Unemployment is down. Russia and Putin is practically gloating. Trade with India, China, Brazil. So, ከም ዝብለኩም ዘሎ መነባብሮ ናይ ራሻውያን ድማ ብጀካቲ ፋሽን ናይ ጣልያን ብራንድስ ወይ ናይ ፈረንሳ ብራንድስ ይተርፎም ይኸውን ወይ ድማ ቫኬሽን ናይ ኤውሮፓ ንኽመፁ ናይ ቪዛ ፀገም ስለ ዘለዎ እምበር ቁጠባ ናቶም ወይ ከም ቀደምሎ ወይ ተማሒሽሎ ይብላሉ ስለዚ እቲ ኢኮኖሚ እውን ኣብ ታሕቲ እዚ ዝብለኩም ዘሎ ደጋፍ ናይ ራሻ ይኮነን ፀረ ራሻ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ፍራንስ 24 እዮም እዚኦም ዲቕ ሜይንስትሪም ሚድያ እዮም ንራሻ ንምጥፋእ ዝዛረቡ እዮም ግን ሓቂኻ ክሽፍንዎ ይክእሉን እዮም ስለዚ ከምቲ ኩነታት ፑቲን ድማ ዝለዓለ ተቐባልነትን ደገፍን እዩ ዘለዎ ከባቢ 80% ህዝቢ ይድግፎ እናበለ ክዛረብ Brazil largely helping Putin a lot to do what we would say is an end run around sanctions and to really keep the economy churning. How long they could keep it up, who knows? Yes. But for now, they're okay. Samantha, you wanted to... No, I'd really like to react to that. So yes, the Russian... So ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ሃገር ብቁጠባ ነብሲ ኣብ ዝኸኣለትሉ ደረጃ ከም ዘላ እቲ ህዝቢ ድማ መነባብሩ ከምቲ ኣብዚ ዝብልዎ ዘሎ ሓሲሞ ገለ ከምኡ ከም ዘይኮነ ምክንያቱ ተዳልዮምሉ ከም ዝነበሩ ኢንፋክት ካብ ምሕር እኽልን ፀጋታትን ዘለዎም ንኤርትራ ይኹን ንካልኦት ሃገራት እውን ረድኤት ብናፃ ዝሃበት ሃገር እያ ኣብ ውግእ ካላ ክነሳ ስለዚ ሙሉእ ምድላዋት ከም ዝነበራ እዩ ዝነግር ዘሎ ለንከነ ካብዚያ ውፅእ ከይበልና ናብተና ናይ ኤርትራ ከይተመለስና ከለና ክልተ ኣርስታት ከርእየኩም እየ እዚኣ እስከስምዕዋ ትራም ዝበላ Isn't the next logical step for you to embrace Bitcoin? Because Bitcoin obviously is decentralized. The government can't get its hands on it. What about Bitcoin to all the young people, including African Americans, who are very interested in it? Well, a lot of people are doing it. I always liked one currency. I call it a currency. I like the dollar. But a lot of people are doing it. And frankly, it's taken a life of its own. You probably have to do some regulation. So ለንከነ ብዛዕባ ክሪፕቶ ከረንሲ ኒ ዶናልድ ትራምፕ ተሓቲቱ ነይሩ ቢትኮይን ብዙሕ ሰብ ክጥቀም ይደሊ ዲሰንትራላይዝ ስለ ዝኾነ ንስኻ እንታይ ትብል ኣብ ፕሬዚደንት እንተኮይንካ ኢሎሞ ኣነ እኳ ዶላር እየ ዝፈቱ ግን ሰባት እቲ ቢትኮይን ዝበሃል ነፍሱ ዝኸኣለ ደገፍ ስለ ዘለዎ ሰባት ተተጠቀሙሉ ፀገም የብለይን ንዑ ኣንፃሩ ዘኸይድ ምክንያት የብለይን ኢሉ ኣብዚኣ ስምዑ ሓንቲ ቪድዮ ተሰሪሓ ኣላ ንግረ መንገደይ ኩሉ ግዜ ካብቲ ፖለቲካ ወፂና ንሂወትና ክጠቕመና ዝኽእል ውሳነ $10,000 ዘለዎ ሰብ ኣብ ቢትኮይን ኢንቨስት እንተዝገብሮ ነይሩ ሕጂ ነቲ ፀብፃብ ክበኩም ይረይዎ this is going to be ነዚ 10,000 ድሕሪ 6 ወርሒ እንታይ ምኾነ ነይሩ 6 ወርሒ ምስ ገበረ ክንደይ ምኾነ ነይሩ ረይዎ ድሕሪ 6 ወርሒ 16,000 ምኾነ ነይሩ ይብለኩም ኣሎ ድሕሪ ዓመት 25,000 ድሕሪ 3 ዓመት let's wait ተቐልጥፈንላ so ኣብ 3 ዓመትን ፈረቓን ክንደይ ምኾነት ነይራ ይብለኩም ኣሎ 44,000 እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ቢትኮይን ኣብ ዓለም ካብ ዝመፅእ ክንደይ ግዜ ወሲዱ ኣሎ 12,2009 ኣቢሉ መፅኡ ተይልና ከባቢ 12-13 ዓመት ገይሩ ኣሎ ስለዚ ነቲ 10,000 ኢንቨስት ጌርካ ክንምንታይ ግዜ ተፀኒሑ ከመይ ዕብየት ገይሩ ይብ ዘርእየኩም ዘሎ ስለዚ ሕጂ እንተትጅምርዎ ንብል ኣሎ ቅድሚ 6 ወርሒ ንዝገበረ ኣብዚ ሕጂ ኮይኑ ክሪኦ ከሎ ክንደይ ገይሩ ሃለወ 16,000 ምኾነ ነይሩ 10,000 ዓመት ተዝገብር ነይሩ 25,000 ምኾነ ነይሩ 3 ዓመትን ፈረቓን ተዝኸውን ነይሩ 44,000 4 ዓመት ተዝኸውን ነይሩ 61,000 ረይወት 10,000 ከመይ ኢሉ ይዓቢ ኣሎ so this is really 5 ዓመት ተዝገብር ነይሩ ኣብ 5 ዓመት ረይዎ 132,000 ስለዚ it's important እቲ ክሪፕቶ ከመይ ይዓቢ ከም ዘሎ ንኽትፈልጡ ኢሉ 6 ዓመትን ፈረቓን 170,000 7 ዓመት በቲ ዓመታት ዝገበረቶ እዩ ዘርእየኩም ዘሎ ተዋስኦ እና ገበሩ እዮም ዘርእይዎ ዘሎ ስለዚ
እዚ ነገራት እዚ ኣስተውዒልካ ዘይምርኣይ 8 ዓመት ተገይሩ almost ከባቢ ሚልዮን ኣብ 9 ዓመት 1.2 ሚልዮን 10,000 ማለት እዩ ኣብ 10 ዓመት ፈራን 4 ሚልዮን ኦ ማይ ጋድ 11 ጋድ 11 ዓመት ፈራን ኣያያያያ 12 ዓመት ክንደይ ገይረላ 13 ዓመት 1.8 so imagine أنا بأوروبا بيتكوين كجمر كل ما تيجي رخلتشن شو من تنسل لازم تأخذ تنباري قام قال غيرو سبنا غيرو نعم كلتشن عصرت حدا نينفست نقبرنا عصرت الشيء 10 شيء كاين برا نشوت مهارة لازم بركوجين زنبورة سب انفسترز قبرنيرو عصرت الشحنات كلامي كده كوين محلوه هذا شو من مليون so this is I don't know اللي كمان كيكون let's I think اللي هذا بليون كوين محلوه whatever it's a lot of money بزي قدس تي كوماتات غير واحد اللي هذا بليون هذا شمنت بليون إن الرجالنا so there a huge amount of money مغنيات سنتي من يوروب تمجمريا أبزلو مجن كبابي 50 كل تنشح 50 حدا 50 كل تنشح الله زي نيشتي جنزب وانت قنة أستوعب الكاين بس مقبع حجاز كون كم زغلي so next topic ناتي نقرأ من قديز نقرأكم زلهم بر حجي أبزيا أقد أسيد زرباك زربي present سياس نوحن داتا فيديو جن قالك كفال كنرينا listen carefully شاتات أبوتو نعلون كله زاني الوانات لدهلو خيزانا انت دلونات كل وقت على مهنياتو وخونا مويا وخونا فلتات وخونا سرحت صرحون تزي تطعيم قالو ببو وان تزي حديث كايو وصيتاونتو تدرت سلوخو زي مدبات هاغراو اول قلوت اما خصكواس محبراون صوراون كبرتات نيرترا بحفشيو اما ترجمات حساسات نهزبا غمبارون زبا غمبار زنبروناتو كبر حساسات رئيس مركوسا رئيس مقال توفاينت كم امسلو رققتي بعتاتات بعبيو امرغغاص محبراو فتحي እንታይ ግደ ተጻውቲ ኮን ንኽእል ቁነታው መንገዲ ክትሪኦ ኩሉ ግዜ ብተዓወት ካሉ እንደተዓወት ካሉ ብወድዓውነት ክትግምግም ኣለካ ብፍላይ ናብካ ናይ ገዛእ ርሳኻ ሙሽጥኻ ንዓኻ ትጥቀመሉ ገምጋም ኣብ ክንዲ ኣብ ዝተዓወት ካሎም ጥራይ ኣብ ዘይተዓወት ካሎም ከተተኩር ከለኻ ይበለፀ ተዓወት ካሎም ርሳዕዮም ማለት ኣይኮነን ሕጂ እዞም ክብርታት እዚኣቶም እቲ ባህሊ ምኹስኳስ ነቲ ክብርታትን ባህልን ከዓ ናብ ተጨበጠ ሓይሊ ናይ ምቕያር መደባትካ ብክልስ ሓሳብ ብዙሕ ትዛረበሉ ትኽእል ኢኻ ብግብሪ ግን ሰሪሕካሉ ዲኻ ወድዓውነት ኣሎ ወድዓውነት ሕጂ እቲ ናይ ደገ ፅልዋታት ጥራይ ዘይኮነ ክውን ኩነታት ኣሎ ኣብነት ማሕበራዊ ፍትሒ ኢልና እንድሕር ንዛረብ ኣለና ኮይና ማሕበራዊ ፍትሒ ኣረጋጊፅና ኢና ኩሉ ነገር ወዲእና ኢና ንድሕር ኢሎምኒ ፍርቂ ከመና ይበፅሓና ኢና ኣለና ፅርግያታት ዘይብሉ ናይ መጓዓዚ መሳለጥያታት ዘይብሉ ከባቢታት ክንደይ ኣሎ ማሕበራዊ አገልግሎታት መሰረታዊ ማሕበራዊ አገልግሎታት ናይ ጥዕና አገልግሎታት ሆስፒታላት ኣሎ ክሊኒካት ኣሎ ቀረባ ኣሎ በደለኻ ዋንት ወፅሐ ኣሎ ከምኡ ዘይረክብ ክንደይ ሰብ ኣሎ ሕጂ መወዳእታ ማሕበራዊ ፍትሒ ማለት ነፍሱ ወከፍ ዜጋ ናይ ዜግነት ሃገር እዚ ዜጋ ኩሉ ናይ ዜግነት ብወረቐት ናይ መሰል ረኸቦት ዘይኮነ ደሙ ከፊሉ ሂወቱ ከፊሉ ግዚኡ ከፊሉ ዕድሉ ከፊሉ ደምፆ ሃገር እዩ ድሕሪ ምዕሩይ ዝኾነ ፍትሓዊ ዝኾነ ኩሉ ዕድላት ክረክብ ንድሕር ዘይክእል ኮይኑ ማሕበራዊ ፍትሒ ተረጋጊፅሉ ኢልካ ትዛረብ ዝከኣል ነገር ኣይኮነን ሕጂ ማሕበራዊ ፍትሒ ከም ዕላማ ዘይውንዘፍ ወይ ሕድገታት ዘይግበረሉ ዕላማ እዩ ኣብ መወዳእታ ግን ብጭብጢ እንታይ ይመስል ኣሎ ዓመት ብዓመት ወርሒ ብወርሒ ክትግምግሞ ክትክእል ኣለካ ሕጂ ናይ ልምዓት መደባት ወፅእ ናይ ልምዓት መደባት ይቕየስ ፀጋታት ይጎሳጎሱ ውጥናት ይወፁ ናብ ተግባር ገፅካ ትኸይድ ክንደይ የሳሊጥካ ካብኡ ናብኡ ምክንያቱ ብግብሪ ኢኻ ከተረጋግፆ ዘለካ እቲ ማሕበራዊ ፍትሒ ዝበሃል ከም እምነት ከም ድሌት ዝጠራጥር ነገር የለን ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ውፉ እዩ ማዕርነት ክረጋገፀሉ ዕድላት ክኽሰተሉ ኩሉ ዜጋ ምዕሩይ ዝኾነ ናይ ዕድል መስኮት ክኽፈተሉ ይግባእ ኣለኹሙ ለና ንደክም ኣለና ከምዚ ጌርና ዓመት ዓመት ከምዚ ጌርና ከምዚ ሰሪሕና ኢልካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ግን ኣብ ደዲ ፀበቐ ጥራይ ኮንካ እንትርኢ እቲ ዘይበፅሖ ኩሉ ዝበሃል ዘሎ መሰረታዊ ኣገልግሎት ከም ዜጋ ክበፅሖ ዝግባእ ዘይበፅሖ ክንደይ ኣሎ ትምህርቲ ማዕረ ዕድላት ክረክብ ክኽእል ኣለዎ ትምህርቲ ሓይሊ እዩ ፍልጠት ሓይሊ እዩ ኩሉ ዜጋ ክመሃር ክኽእል ኣለዎ መንእሰያት ህፃናት ክመሃሩ ክእሉ ኣለዎም ምዕሩይ ዝኾነ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ክኽፈተሎም ክኽእል ኣለዎም ኣብ ኩሉ ከባቢታት ኣብ ከከባቢኦም ከምኡ ኣሎ ድሌት ሓደ ነገር እዩ ፃዕሪ ፈተና ካልእ ነገር እዩ ብግብሪ ዘሎ ግን ኣይኮነን ስለዚ ኩሉ ግዜ ርእስኻ ክትሓከሉ ዘለካ ጉዳይ እንታይ እዩ ድሌት ኣሎ ደወላውል ነገር የለን ኣብኡ ብተወፋይነትን ፃዕርን እውን ኣሎ ፀጋታት ክሓፅር ይኽእል ኸውን ግዜ ግን
ኣብ ግምት ክኣቱ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ዲናሚካዊ ስለዚ እቲ ክብርታት ናይ ህዝባዊ ግንባር እቲ ክብርታቱ ክንብል ከለና ህዝባዊ ግንባር ንገዛእ ርእሱ በቲ ክብርታት እዩ ዝግለጽ ህዝባዊ ግንባር ከመይ ልመፂ እንድሕር ኢልካ ካብ ሓርነታዊ ብረታዊ ቃልሲ ዝጀመረሉ ተመክሮ እናተባህለለና ዘይከውንን እዚ ከውንን ከምዚ ንገብር ኣይንኽእልና ተኸፋፊልና ክንሰርሕ ኣይንኽእል ኢና ተባታቲልና ክንሰርሕ ኣይንኽእል ኢና ኣቕምና እናዳኸልና ከምዚ ጌርና ክንምክት ኣይንኽእል ኢና በዚ ዓይነት ፀቢብ ኣተሓሳስባታት ሃገር ሃራ ክንገብር ኣይንኽእል ኢና እናተባህለ ቶም ቫልዩስ ቶም ክብርታት እዮም ነቲ ህዝባዊ ግንባር ኣምፅኦም እምበር ህዝባዊ ግንባር ኣይኮነ ነቶም ክብርታት ኣምፅዎም ስለዚ እዚኦም ንህዝባዊ ግንባር ክውን ዝገበሩ ክብርታት ንሳቶም ክህሉ ክእሉ ኣለዎም ቅድሚ ዝኣገረ ህዝባዊ ግንባር ድዩ ህዝባዊ ግንባር ኢልካ ትዛረብ እንጂ እቶም ክብርታት እዚኣቶም ስለምንታይ ኢና ንግደሰሎም ኣብ ሃገር ሓራ ምግባር ተርኦም ተፃዊቶም ንዕኦም ስለ ዝሓዝና ኢና ሓይልና ሰሪሕና እሞ ተዓዊትና ሕጂ ኸ ንዓቶም ካቶም ክብርታት ክንሕዞም ክንክእል ኣለና ሓድሽ ምህዝ ዘይኮንና ንምህዝ ዘለና ንዝነበረሉ ጥራይ ዘይኮነ ገና ንሓድሽ መንእሰይ ሓድሽ ወለዶ ዝበሃሉ ነዞም ክብርታት እዚኣቶም ተረዲኡ ኣሚኑሎም ክቕበሎም ክኽእል ኣለዎ ብኦም ድሕር ዘይከይዱ ሓድሽ ምዙር ምህዝ ኣይክእልን ምስ ሰብ ተኮይንካ ክትነብር ኣብ መወዳእታ እቶም ክብርታት እዚኣቶም ክህልውሎ ሓቢርካ ክትስራሕ ኣለካ ክትውፈ ኣለካ ንካልኦት ክትሓልል ኣለካ ክብረት ናይ ሰብ ክትረጋግፅ ክትክእል ኣለካ ማሕበራዊ ፍትሒ ትብል ከለካ ማሕበራዊ ፍትሒ ብሓደ ሓያል ትካል ዝረጋገፅ ማሕበራዊ ፍትሒ ኮነ ማሕበራዊ ፍትሒ መረዳእታ ናይቲ ህዝቢ እውን እዩ ተራ ሰብ ተራ ዜጋ ናይቲ ሃገር ነዚ ነገር እዚ ክፈልጦ ክእል ስለ ዘለዎ ነቲ ማሕበራዊ ፍትሒ ሓደ ነቲ ሓደ እንድሕር ድንዕ ኮይኑ ሓደ ነቲ ሓደ እንድሕር ደናሽ ኮይኑ ሓደ መሊሱ ዝከፋፍል ነቲ ሓደ ልዓሊ ነቲ ሓደ ታሕቲ ዝብል እንድሕር ኮይኑ ማሕበራዊ ፍትሒ ኣሎ ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልና ማሕበራዊ ፍትሒ ብማቴርያላዊ ወይ ንዋታዊ ዕድላት ናይቲ ሰብ ጥራይ ዝግለጽ ኣይኮነን እዚኦም ኩሎም እዚኣቶም ተጠሚሮም ኣብ ሓንቲ ቁራዕ እንድሕር ኣምፂኻዮም ክብርታት እዮም ንሳቶም ባህሊ ኮኑ ንሳቶም ከዓ መወዳእታ ሓይሊ ስለ ዝኾኑ ነዚኦም እንታይ ጌርና ኣለዎም እንድሕልካኒ ኣብ መወዳእታ ብስምዒት ክንዛረብ የብልናን ተጨባጢ ኣሃዛት ከነምፅእ ክንክእል ኣለና ዓመት ኣብ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት እንታይ ኣረጋጊፅና ናይ ብሓቂ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ጥዕና ነቲ ህዝቢ ንነፍሲ ወከፍ ዜጋ እንታይ ኣገልግሎት ይቐርበሉ ኣሎ ብኸመይ መንገዲ ይቐርበሉ ዘሎ ነቲ ዘይምዕሩይ ኩነት ብኸመይ መንገዲ ከነመዓራርዮ ክኢልና ክሳብ ክንደይ መዓራርዮ ሰብ ከምዚ እትሪእዋ ዘለኹም እቲ ሃገር ኣብቲ ማሕበራዊ ፍትሒ ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ከምዚ እናገበርኩም ምስቲ ኩነታት ናትና ናራና ክንከይድ ኢና ናይ ሆፕ ገለ ነገር ምሂርኩም ክኸውን ብዙሕ ነገር እዩ ብዙሕ ብፍላይ ኣብ ስትራቴጂ ኣብ ሳዋ ዘሎ ብዙሕ ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ከከም ኩነታቱ ድማ ከምፃልኩም ሃገር ክትሃንፅ ድማ ቀሊል መድረክ ከም ዘይኮነ ክብርታትካ ክትዕቅብ ነቲ ህዝባዊ ግንባር እንታይ ኣምፅዎ እቶም ክብርታት እዮም ህዝባዊ ግንባር ኣይኮነ ኣምፅዎም እቶም ክብርታት እዮም ነቲ ህዝባዊ ግንባር ክውንን ዕዉትን ገይሮሞ ብምባል ይዛረብ ነይሩ ክብርታትካ ድማ እቶም ኣገደስቲ እዮም ንሕብረተሰብ ምዕቡል ድዮም ድኻ ዝገብርዎ ክብርታት እዮም ናይ ሎም ሃርሳብ ዝኹዴ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናይ እንግሊሽ ትሕዝቶታት ኣብ ትድራር ኣፍሪካ ኣለኩም let's go ኣብዚ ዓለምና ብቕልጡፍ ሕምባቤ ብቴክኖሎጂ ኣብ ትጓዓዘሉ ዘላ ብኸመይ ክንዕወት ንኽእል ዝብል ሕቶ መጀመርያ እቲ ቴክኖሎጂ ናበይ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ artificial intelligence blockchain ከምኡውን robotics ኣብዚኦም ዓውዲ እዚ ብንእሽተይ ገንዘብ ኢንቨስት ክንገብር ይጀምር ንሕና ስማርት ከይንኸውን ንኽእል ኢና ኣብቶም ስማርት ሰባት ዝሰርሕሉ ዘለዉ ኢንቨስት ጌርና ገንዘብና ግን ምስኣቶም ክንዓቢ ንኽእል እዚ ሓደ